skoro smo stigli, imam nekoliko stvari da vam kažem. Prije svega, ko još osim mene misli da je ovo najbolja delegacija ekvestrijskih igara u istoriji Ponyvilla? I nije važno koji sport, moramo da damo sve od sebe. Svi imamo odlične šanse da osvojimo zlato! Sa mogućim izuzetkom bicepsa, Tihane i mene. Mislim, svi smo dobri, ali takmičimo se protiv Vanderbolta u letenju. Zlato je upitno, ne zavaravajmo se. Nemojte loše osjećati. Mi nemamo šanse osvojiti zlato. Pa zato što nosite zastavu Ponyvilla na ceremoniji otvaranja. Oni nisu pobjednici. Pobjednici ili ne, ipak imamo šanse da se pokažemo. Pa to je borbeni duh, jeste čuli? Pobjednici ili ne, svi imamo šansu da budemo najbolji. Da! Da! Ali ipak pokušajmo da osvojimo što više medalja. Moj mali poni, moj mali poni, Moj mali poni, od danas moj iskren prijatelj. moj mali poni, U moj život lako ući će on, avantura, zabava, s njim je tako svaki dan. Širi ljubav, volite, tvoje snove u javu pretvorit će. mali poni, Mi smo stvarno bliski prijatelj. sve je ovdje. Prepustite sve bodlji svjetskom šampionu u nošenju opreme. I zastavu Ponyvilla. Siguran si. A šta je sa jarbolom? Unutra je. Pusti ga, Alina. Ona je samo nervozna. Potpuno razumljivo. Kad god se bojim da sam zaboravio nešto i počnem da paničim, izvedem jednostavan trik. Brojim do 10 i smirim se da bih obavio posao na vrijeme. Ništa lakše. Hej! Spustite me dole! Šta se dešava? Bodljo, jesi dobro? Duboko izvinjenje, o veliki časni Bodljo, hrabri i slavni. Ko je sad to? Hvala što si nam doveo Bodlju. U redu je, Bodljo. Slugi će da donesu tvoje torbe. Sačekajte malo i recite mi šta se dešava. Ovi poni misle da sam neki heroj, a? Više zelenih? Volim zelene. Posljednji put kad si bio ovdje, donio si kristalno srce princezi Kadensi na vrijeme i spasio cijelo carstvo. Sada si u mom carstvu poznat kao veliki i časni Bodlja, hrabri i slavni. I zar to nije super? Ovdje si velika zvjerka, Bodljo. Vidiš, to si ti. Zdravo, slatkice. Svi očekujemo da ćeš nam učiniti čast i zapaliti baklju na ceremoniji otvaranja. Ti ćeš biti prvi zmaj u istoriji ekvestrijskih igara koji je to uradio. Naravno, hoću. I to mogu da uradim svojim vatrenim dahom. Mjesta za povorku, poni. 2 minute. Potpuno ste sigurni i razumijete šta tačno treba da uradite. Ja stojim gdje treba dok mi ne date znak, onda upalim baklju. Pa ne može da bude jednostavnije. Gospodine Zmaju, jel idete? Mislim stvarno, neka mu neko pomogne da hoda.
A sada, molim vas, poželite dobrodošlicu delegaciji iz Ponyvilla. Ponyville zauvijek! Super! Ovo je znak. Da imam znak sada. Gospodine Zmaje! Ajde, Bodljo, smiri se. Broj do 10. 1, 2, 3.000, 4.000, 20.000, 30.000. Šta nije u redu? Recite mi da se ovo ne dešava. Ekvestrija, imamo problem. Gospodine Zmaju, hoćete li upaliti baklju? Ne znam šta se dešava, ali ne mogu danas. Ponijeli ste šibicu? Vi ste Zmaj koji bije vatru. Imate li neke kapi za kašalj? Nije važno. Pokušat ću. Neka neki poni ode i pomogne mu. Vatra, vatra! Kako si to uradio? Ja nisam siguran. A, bolje ikad nego nikad. Neka igre počnu! Evo naših malih zvijezda. Bile ste fantastične. Bila sam ponosna, digla si me na noge. Bila si dobra, draga. Vas troje ste bili divni, ali da li neko zna šta se dešavalo sa Bodljom? Pa čini se da je imao problema nekih. Ipak je sve odradio na vrijeme. U stvari, to sam bila ja. Nisam htjela da se osramoti, pa sam tajnom čarolijom upalila vatru umjesto njega. O Bože, jesi li mu rekla? Ne, možda on to sam shvati. A ne, moraš da mu kažeš. Znam, plašim se kako će to podnijeti. Znam da je i suviše ponosan. Evo ga dolazi. Ponašajte se normalno. Šta ima? Bodlja, da li je sve u redu? Valjda, ne znam. Nešto vrlo čudno se desilo. A da, što se tiče toga, Mislim, stajao sam i pokušavao da zapalim baklju. Iz cijele Ekvestrije su me gledali. Ja sam se osjećao bespomoćno. A onda su palila. bojala sam se da si bio uznemiren. Uznemiren? Zašto bi se uznemirio što sam otkrio da mogu upaliti vatru? Vlastitim mislima! Pogledajte, to je veliki časni Bodlja, hrabri i slavni. Može autogram? Naravno. Kako si spasio carstvo kad si prošli put dolazio, bilo je zadivljujuće. Znate šta je još zadivljujuće? Gledajte ovo. Ne brinite se, kad upalim plamen snagom misli da ću vam autogram. Obećavam. Bodljo, možemo li popričati, molim te? Budite pažljivi, možda kasnije plane. Odgođena reakcija. Ispod što je bilo. Sačekaj, daj mi sekundu. Ako mislima mogu da zapalim vatru, možda je čitanje misli moguće. A pretpostavljam da ćeš me pitati da zapalim nešto pomoću svojih misli. Ne, zato što ne možeš.
Jeli, a kako objašnjava šta se desilo dole pred hiljadama i hiljadama, a? Ja sam uradila to, Bodljo, upotrebila sam čaroliju. Pred hiljadama i hiljadama? Hiljadama? Žao mi je, Bodljo. Bio si u škripcu, razumiješ? Izvini. Ja moram da budem sam sada. Bodljo! O, veliki časni Bodlja, hrabri i slavni. Mogu li dobiti autogram? Izvini, trebalo bi da ga tražiš od nekog posebnog. Naš sljedeći događaj, vazdušna utrka! Tu su Šarlota i Tihana. O ne smijemo da zakasnimo. Gospođice, stanite ovdje. Jednorozima će biti onemogućena čarolija. Da bismo spriječili varanje. Nemojte ni da pokušate sa činima. Znat ćemo odmah. Ako Ponyville osvoji medalju, imat ćemo 8 medalja. Bit ćemo izjednačeni sa Cloudsdale-om. Osim ako i oni ne osvoje medalju. Gospođo Strogić, znam da ste u poslu, ali... Šta je bilo? Možda postoji nešto drugo što mogu da učinim za igre, zbog čega će mi se svi u Kristalnom carstvu diviti. Ma o čemu pričate? Zapalili ste baklju, to nije ništa. Pa, zapravo, nije bilo baš... Dovoljno vrijedno za tebe, jel? Za Boga! Možda ćeš zatražiti da ideš na rock koncert, a? Slavni! Čekajte, to je to! Čestitke svim osvajačima medalja. A sada himna. A ja ću imati čast da pjevam. Bodljo, šta tu radiš? Pa znaš da oni uvijek samo puste muziku. Ja znam riječi vaše himne i pjevat ću sada glasno i jasno na vaše zadovoljstvo. A sada himna Cloudsdale-a pjevat će Bodlja. Čekaj, himna Cloudsdale-a? Himna se svira samo za pobjednike, Bodljo. Wonderbolti su iz Cloudsdale-a. Ali, ja ne znam riječi iz Cloudsdale-ove himne. Nikad je nisam ni čuo. Djelazano! O, mi smo Wonderbolti, mi smo super brzi. S Cloudsdale-a smo tijela Ekvestrije. Ponosni smo i brzi, volimo svoj grad jer ima lijepo drveće. Volimo svoj grad jer je predivan. Letimo zaista brzo i tako to. Volio bi da je ovome kraj, ali ipak nije još gotovo. Sada mi smo Wonderbolti i mi smo super brzi. Volimo svoj grad jer je tako divan i drveće je super. Ja se iskreno nadam da je sada kraj. Ali nije još. La la la. Volimo svoj grad. Volio bi da je ovoj pjesmi sada kraj. Da je sada kraj. Joj. Kraj sada. Bodlja, dolaziš li? Ne, moram da spakujem stvari. Ali trebao bi biti sve vrijeme dok traju igre. A večeras će zatvaranje. Što znači da sutra odlazimo. Dakle, pakovanje. Igre završavaju kao i uvijek. Finalom u ledenom streljaštvu.
Takmičari, na svoja mjesta. Šteta što se za Ponyville niko ne takmiči u ovoj disciplini. Nemamo za koga da navijamo. Ma u redu je, Ponyville ima 37 medalja, Klausel 36. Izgleda da ćemo da budemo šampioni po broju medalja. Ali Klausel ima 2 finalista dole. A mislim, ako obojica osvoje medalje, pa Klausel pobjeđuje. Hoćeš da kažeš da sve zavisi od ovog takmičenja? Tako je. Ovo može! Isko, eto dođi se ovdje pored mene i poludi zbog broja osvojenih medalja. Pokazat ću ti kako. Ovo može! Zapravo tražila sam Bodlju. Da li ste ga vidjeli? Nije htio doći. Pokušali smo da ga ne govorimo. Ali nije htio da sluša. Može da sjedneš na njegovo mjesto. Iskra? Bodljo? Ovdje si? Da, prezauzet sam. Pogledaj što se moram da spakujem. Ludo, zar ne? Nema više skrivanja. Ideš sa mnom odmah. Dobro, u redu. Idem. Mogu li da stavim ovo? Ovo nisu obične strijele. Super studio mete koju pogode. Ako oblaži cijelu metu ledom prvi, on pobjeđuje. Držite na oko broj 7 iz Cloudsdale-a. On je njihov favorit. Iskreno, Bodljo, ne razumijem zašto si tako strog prema sebi. Sve sam iznevjerio. 2 put. Ti nikada nisi iznevjerila nikog i ne znaš kako to izgleda. Šališ se? Ja sam ih u potpunosti iznevjerila, ali nije stvar u tome. Baklja je upaljena, timovi su dobili medalje. Nema štete, nema greške. Možemo li da gledamo odavde? Nisam siguran da sam spreman da se suočim sa publikom. Usmjerite ka polju! Daleko od publike! Neka neko isključi ometanje čaromi! Nema vremena! Šarlota, Tihana, mičite se! Želim lično da vam zahvalim što ste spasili ove ponije i igre. O, veliki i časni Bodljo, hrabri i slavni. Mora da ste veoma ponosni. Valjda. Valjda? Vidio sam što je trebalo da se uradi i reagovao. Slučajno ja mogu bljuvati vatru. Da je niko od vas mogao, uradio bi isto. Oprosti što ću da budem iskrena, ali lupaš gluposti. A tako se i osjećam. Čekaj malo, sada shvatam. Ti kažeš da si sve iznevjerio, a mi da nisi. Da li znaš koga si razočarao? Sebe. I samo ti to možeš da ispraviš. Na koji način, Bodljo? Ne znam. Možeš li da vratiš vrijeme? Imao bih drugu šansu na ceremoniju otvaranja. Ne možemo da vratimo vrijeme, ali bit će mi velika čast ako upališ vatromet na ceremoniji zatvaranja večeras. Ajde, Bodljo, ti si spasio Kristalno carstvo 2 put. Mislim da možeš da upališ vatromet. Barem mogu da pokušam, Uspjeli smo! Ponyville je pobjedio u broju medalja. I to za 1 medalju. Pitam se koja je ta medalja. Bam! I kakav je osjećaj kad otvoriš najbolje kvestrijske igre u istoriji Ponyville-a. Vjerovatno dobar, kao i kad i zatvoriš. Dobro vrijeme! Znate, čudno je. Bez obzira koliko puta ti drugi kažu da si odličan, sve pohvale ništa ne znače ako ti ne osjećaš da je tako.
Ponekad, da bi imao dobro mišljenje o sebi, moraš da zaboraviš prošlost. Kada dođe vrijeme da se dokažeš, bit ćeš u stanju cijelo nebo da obasjaš.